Pozdrav youtuberi i kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošli u danas novi klip. Danas ćemo da snimimo Zulu. Prvi klip ste jako puno podržali, bilo je preko 6900 lajkova, tako da ljudi hvala vam puno. Zbog vas sam dobio ovdje nove kojnice, Zula je vidjela tu neverovatnu podršku, poslali smo ovdje neke nove kojnice da mogu da otvaram čestovi i da pokušam da dobijem tako neko oružje. Tako da ljudi hvala vam puno, zbog vas sam sve ovo dobio. Ne znam kako je moguće da pošaljem nekome od vas, vi koji igrate znači Zulu, da vam pošaljem barem polovinu, ovdje imam baš puno kojnica. Da vam pošaljem i da možete vi tako da otvarate. Ako neko od vas zna kako se to radi, napišite mi dole u komentare i poslaću vam, tako da ljudi, ništa, ajde otvorimo ovdje neke čestove što su mi poslali. Evo kao što vidite ovdje, poslali su mi super Absolute Deck 5 komada, ajde njih prvo da otvorimo. Inače da vam kažem, svaki put kada budem radio znači ove gameplayove, bit će neki izazov, danas radimo Guinnessov rekord, pokušat ću što brzo znači da napumpam kondom, sve znači dok ne eksplodira. Trenutni Guinnessov rekord je otprilike oko 30 sekundi, tako da ću ja pokušam danas to da oborim. Tako da ljudi ništa, ajde vidimo ovdje prvo šta ćemo sve da dobijemo, nadam se da ću dobijem nešto zanimljivo. Ajde vidimo ovdje, otvaram ovaj super Absolute Deck. Kao što vidite, ništa za sada, dobijam sve ove neke stikere, evo prvo jedan skin. Dobili smo ovdje jedan skin, svaka čast. Evo i vidite ovdje imam 40 Platinum Deck. Znači ako mogu i to da vam pošaljem, pišite mi vi u komentare kako se to radi, znači nema potrebe sve ovo za mene da zadržim. Ajde vidimo da li ćemo u Platinum Deck nešto da dobijemo. Ovdje smo dobili srce, svaka čast, evo skin. Da vidimo, otvaramo dalje, idemo u Platinum Deck. Da vidimo, otvarat ću barem 10-ak. Imam baš puno, 40 komada. Idemo dalje. Uncom. Evo, dobili smo ovdje, mislim da je ovo prigusivač, nisam siguran. Idemo dalje. Evo jedna rare. Prigusivač. Evo jedan rare, opet skin. Dobro, skinovi nam trebaju. Sad ću prvo da otvorimo ovdje 10 komada pa da idemo posle vidimo šta smo sve dobili. Evo još jedan skin. Ok. Idemo dalje, da otvaramo. Dobro. Idemo još 2 komada ljudi. Evo opet rare, 2 rera smo dobili, ključevi. Ok, šta će nam ovi ključevi, ovo ću se ja bacim. Ako bi mogao da prodam, mislim, sve bi ja te ključeve prodao. Idemo dalje, ovdje imamo 3 rera. Sticker, skin. Dobro je, dobili smo jedan skin. I ništa ljudi, to je to, ajde idemo da vidimo šta smo sve dobili. Da vidimo da uradimo neki upgrade, kako se zove. Za M3 ništa. Ovdje smo dobili ključeve. Vidite, 2 ključa imam. Ajde stavit ću ovaj. Bolje ovaj. Za sniper stikere imamo. Dobili smo ovaj prigusivač. Ajde stavit ćemo i njega. Ok, on je bio na njoj. Ok, da ga vratim. Idemo dalje, da vidimo ovo drugo moje omiljeno oružje. Evo M4A1, dobili smo stiker i ovaj ključ. Ok, dobili smo i ključ. Bolje išta nego ništa, barem sam nešto dobio ovaj put. Evo stavit ću ovaj stiker, idemo dalje. Evo vidite ovdje smo dobili skin, ali mislim to ništa ne pomažu ljudi. Mislim ti stikeri, ključevi, ništa previše ne pomažu dok ste u borbi. Ovo je prigusivač, što je ovo? Ok, ovo neka baterija. Evo opet ovdje ključevi, stikeri, jedno te isto. Ovo je lepo oružje. Ovdje smo dobili stiker, Evropska unija, what the fuck. Ok, ovo je pištolj. Isto i za njega, kao i za sve ostalo. Evo ovdje imamo laser, super. Laser i ključeve, to smo dobili. Evo testera, nju još nisam isprobao. Ništa ljudi, kao što ste vidjeli, ništa posebno, znači samo ključevi i stikeri. Idemo sada da odigramo, vidjet ću 1 ili 2 partije ću da odigram, da pokušam znači da budem na prvo mjesto. Ako puknem više od 10 puta, morat ću da odredim taj izazov, znači Guinnessov rekord sa kondomom. Da stavim kondom u usta. Tako da pokušat ću da izgubim manje od 10 puta. Ajde da krenemo ovdje da vidimo. Idemo server broj 1. Moja omiljena mapa kao što znate, Ship. Tu ćemo uvek da igramo, meni je to omiljena mapa, ove druge su nekako, nemam ja pojma, smor. Evo ljudi, krećemo da vidimo da li ima nekih naših igrača. Ok, neću ovaj snajper. Kome je stavio ovaj snajper, hoće ovaj prvi. What up? Ok, nadam se da se promeni. Dobro, evo, vratilo mi. Ajde da vidimo ljudi. Znači, manje od 10 puta moram da izgubim da ne bi odradio izazov sa kondomom. Da ne stavljam kondom u usta.
Zato što je jako čudno. Znate, čudno je da stavljate kondom u usta, to nekako me podsjeća na neke stvari što ne bi trebalo da me podsjeća. Idemo, pratimo ovog. Znači, morate uvek da igrate ovako zajedno s nekim. Ne možete sami da idete da ih pobijete, niste vi Rambo. Evo ga, okej, neko od njih ga je ubio. Idemo brzo gore, levo, levo. Okej, trebalo bi sad oni da se popne ovdje gore. Sad ću da ih sačekamo. Alo, gledaj desno. Evo ga, penje se neko. Okej, ovo je naš bio. Okej, nisam ubio, evo. Double kill. Jebote. Menjaj. Okej, ne znam kako ovako me ubio, znači bio sam iza zida i kako sad moguće. Vidi ovaj. Evo ga. Okej, otišao desno. Kako je, to me najviše nervira u Zuli, znači ja se sakrijem iza zida i on me nekako ubije, ne znam. Kao da su ovi zidovi od papira, a ovo bi trebao da je brod, kao neki brod. Znači nemoguće, tako da prolaze metkovi, da malo sudovi. Okej, 17-19 kao što vidite gore skor. Mislim da ćemo puknemo ovdje ladno. Okej, opet iza leđa. Sparks. Mislim da nisam vidio ni jednog našeg na mapi. Bolje, zato što uvijek kada igram tako s nekim našim, uvijek me nekako mene jure. Idemo opet ovuda. Trebalo bi ovdje se pojavi. Okej, čujem korake. Čujem korake, nešto se dešava iza mene. Okej, zaglavio sam ovima put. Ništa, idemo ovako u timu zajedno. Sad ako nam baci neku granatu. Okej, dobro je. Evo, ja sam se popeo skroz gori i ovo me nekako ubio. Znači, ovo nema logike. Ova dimna bomba me najviše nervira, zato što... Okej, evo ga ovaj... Otišao gore. Evo ga. A daj, evo, vi, 3% mu ostalo života. Okej. Koliko sam puta pukao, nisam ni brojao. Mislim da sam više od 10 puta, vidjet ćemo na kraju. Tako da, verovatno ću da odredim kondom izazov. Ne stavlja mi se iskreno da vam kažem kondom u usta. Ali šta se radi? Takav je izazov. Ajmo bacimo ovdje granatu. Bitno je barem prvi da budemo ovdje prvi, da pobedimo. Okej, ovdje volim da se štekam, zato što niko ovdje ne očekuje, znate. Ne očekuje da će ovdje neko da bude. Ajde vidimo. What the fuck? Ajde bre neko. Okej. Mislim da bi bilo bolje da se... Okej, menjamo poziciju. Nema nikoga ovdje. Znači uvijek kad ja čekam nekoga nema. Evo sad će iza leđa. Barem sam lider ubio. Sparks me opet ubio. Okej, 2-0, njega ću sada jurim. Okej, ovdje mi nikad ne ide s ove strane. Ovdje uvijek gubim, ne mogu da se snađem, zato što ovo nekako ide na centru mape. Okej, idemo gore da jurimo. What the fuck? Što je ovaj zabagovao, što je radi unutra? To je još 5 minuta, ne znam koji je skor, mislim da gubimo. Sad ćemo vidimo. Okej, ovdje nema nikog unutra. Idemo. Evo ti headshot. Znači čekaju. Evo ga double kill, ajde, jedan serial killer da odradimo. Nisam odavno. Sve je nekako teže i teže ova igrica. BMT. Sve je nekako teže i teže, pre sam radio nekako lakše ove serial killer. Znači ljudi su baš dosta trenirali. Idemo sa ove strane, nisam išao vuda. Ovi kontejneri me najviše nerviraju, zato što uvijek se ovdje štekaju dosta njih. Ok, idemo sada iza leđa, ovi kad se penju gore na stepenice. Ovako volim da ih ubijam. Znači sad ćemo čekamo neko da istrči gore. Evo ga, idemo iza leđa, evo dvojica su gore, double kill. Idemo brzo dole, vidite ljudi. Znači kada ubijete morate menjati poziciju, sad ćemo opet iza leđa da im izađemo. Vidite, ovo je dobra taktika. Vidite, sad će oni opet gore se penju, evo ga. Triple kill. Puca jebote oružje. Ok, ubio sam ga, kako sam ovo uspeo. Buče. Kako nisam vidio ovoga. Idemo bolje ovdje sam najviše navikao. Znači ja bacim ovdje ovako granatu. Ok, nema ovdje nikog unutra. I odmah se spuštam dole. Znači to mi je neka najbolja taktika. Prošli put sam bio uvek, kad sam snimio klip, bio sam prvi na prvo mjesto. Ovaj mi uzeo oružje, vrati mi oružje. To mi je Zula poslala. Ok, neko je bacio granatu, gore se nalaze. Ubio sam jednog. Trebao sam se spustiti dole. Opet ovaj MSTR. Ok, assist master. Ovo je neki moj ubio.
Idemo dalje. Ok, ovdje neko ima... Koji je skor? Još 3 minute ostalo. To je to ljudi, eto, pobedili smo 13 killova i 13 data, znači pukao sam više od 10 puta, tako da ću morati da odradim izazov. Ništa, ajde da pokušam još jedan put. Idemo da pokušam još jedan put, evo napisao sam GG, znači dobro su igrali, ali šta se radi, mi smo bolji. Ajde vidimo ljudi, još jedan put odigramo, da pokušam barem ispod 10 deathova da imam. Evo krećemo, idemo gore, znači ovo taktiku što uvijek koristim. Treba mi ovdje... Eto, First Blood, nisam odavno imao ovaj First Blood, uvijek nekako mene prvo ubiju, ali ok, sad smo dobro krenuli. Evo ga, double kill. Evo headshot, a to ti ga, nisi imao meci. Ajde da probam ovaj pištolj sa laserom. Ok, ovdje je dobro mesto. Ajde da probam, evo. Ok, nije mi uspjelo. Ok, neko je unutra. Sad ću ja da mu... Ok, nije više, mislim da se spustio dole. Idemo i mi dole. Ok, verovatno ga je ovaj ubio. Ajde vidimo ovdje. Više, idemo opet ovako. Idemo da čekamo tamo na stepenice da se neko popne. Ok, evo ga i ovaj će mi pomogne. Sad bi trebalo neko da ga prati. Ok, ovaj me video. Bacio granatu, begaj. Brzo. Levo. Kako on mene ubio? Idemo ovdje, evo ga. Ok, ovdje su dvoje. Nisam znao koga pre da ubijem i na kraju su oni mene ubili. Ništa ljudi, koliko ja vidim, nema šanse da izbjegnem ovaj kondom izazov. Morat ću stavim kondom u usta i da ga duvam. Super, duvat ću kondom. Svaka mi čast, napredujem. Idemo ovdje da vidimo, pokušam ovdje nekoga da nađem. Nisam nikad isprobavao ovaj snajper. Možda bi mogu u nekoj drugoj epizodi samo sa snajperom da igram. Ok, ovdje ga neko ubio. Idemo ovdje desno. Evo ga, popeo se gore desno. Evo ga, otišao gore, evo ti za leđa. Nije uspio da baci granatu. Idemo opet dole, sad će on verovatno se pojavi ovdje. Eno ga gore. Ok, idemo mi opet na ovo naše mesto. Sad će ovaj opet da mi iskoči. Ok, nema nikoga. Pucaj! Ajmo ovdje u timu, evo ga gore. Ok, nekoga je ubio. Ovo se šteka. Idemo unutra brzo. Uđi. Dobre, niko nas nije ubio. Evo. Ok, menjamo poziciju, znači čim ubijete ljudi, znači morate menjati poziciju. Zato što će uvijek da vam dođu tamo gdje ste ih ubili. Evo ga ovaj, opet se šteka na isto mesto. Ok, ovdje ima neko pušku, evo ga ovaj. Ovaj cak se igra samo sa puškom, kao što ste vidjeli, 4-0, sad ću ja njemu da vratim. Moram da ga ubijem, moram da mu uzvratim, evo ga. Evo ti revenge, mene ćeš 4 puta da ubiješ. Idemo brzo ovdje. Ovo nije dobra taktika. Ne valja ovako u centru mape kada trčite ljudi, tu vas svi vide. Ok, evo. Ništa ljudi, kao što vidite opet smo pobedili. Ja sam imao samo 8 kila, znači ovo je bedno. 11 puta su me ubili. Ništa ljudi, to je to, pošto sam pukao više od 10 puta. Znači da odradim kondom izazov. Ovdje imam svoj kondom, ovdje ću imati štopericu da vidimo za koliko sekundi mogu ovako da duvam, znači kondom dok ne eksplodira. Tako da to je bilo to, krećemo, ajde počnemo s ovim izazovom. Prvi put stavljam kondom u usta, 3, 2, 1, evo počelo je vreme. Ok, ovo se...
Ne. Ok, živ sam. What the fuck?